Savetovalište za porodicu i mlade Šabačkog centra za socijalni rad organizovalo je okrugli sto povodom obeležavanja Svetskog dana porodice. Centar za socijalni rad danas organizuje okrugli sto. Okupili smo sve relevantne stručne radnike koji su usmereni svojim poslom na porodicu i decu. Povod nam je Svetski dan porodice koji se obeležava svake godine 15. maja, a mi ćemo danas govoriti u kakvim su se to sve situacijama porodice sa decom nalazile u vreme pandemije. O tome će govoriti stručne radnice Centra za socijalni rad i savetovališta koje je jedna od usluga Centra za socijalni rad, Vesna i Milica. Izazovi pred kojima je savetovalište bilo tokom pandemije koronavirusa uz razmenu iskustava prezentovani su svim relevantnim stručnim radnicima iz vaspitno-obrazovnih ustanova, domova zdravlja i udruženja koja rade sa porodicama i decom. Evidentni su problemi koji su nastali u porodičnim sistemima za vreme krize, višak slobodnog vremena. Ljudi su počeli da rade od kuće, slobodno vreme je dobilo i radni dan sasvim drugu strukturu. Javljaju se problemi tamo gde su već postojali, oni se pojačavaju. S druge strane, deca ne pohađaju nastavu, imaju višak slobodna vremena. Evidentiraju se problemi u ponašanju dece, evidentira se porodično nasilje. Pojačavaju se problemi ljudi koji žele da ostvare kontakt sa svojom decom, da prosto ne znamo ni mi kako da ih savetujemo. Da li da deca idu u drugi sistem, da li da idu u drugi grad. Porodični psihoterapeut i porodični savetnik Savetovališta za porodicu i mlade Šabačkog centra za socijalni rad na raspolaganju su svakog ponedeljka i srede od 15 do 19 časova. Tu su, kako kažu, da pruže neophodnu stručnu pomoć u rešavanju delikatnih porodičnih problema. U porodici se rodimo, odrastemo i porodica je ta koja će trasirati naš put u budućnost. Porodica može da bude oaza topline i ljubavi, a isto tako može da bude izvor stresa koji može da nas usmeri u jednom vrlo nepovoljnom pravcu koje je iznad naših očekivanja i naših potreba. Zato postoji savetovalište koje radi, usluga je besplatna. Pozivamo sve ljude koji imaju bilo kakve probleme da se jave,